Zora će nam reći nešto sigurno o tome kako je pravila film. Većina vas je gledala. Ko je gledao, ko nije? Ajmo, ko je gledao? Samo ove tri ćemo baš malo. Znači, nema baš. Baš nije. Evo ovdje kod mene će nam. Samo će ovdje živjeti. Svi ste pogledali film? Sad imate priliku da pričate, da pitate, što vas zanima, ali što vas možda reći nisu, baš svetska i tamo. Imamo čemu priču. Ja se nadam da ćete pričati za igru. Prvi. Ovako, ja bih htjela da ovaj naš susret bude više koliki razgovor, nego da ja sam malo pričam o nešto. Nešto da svakako sluša. Možda što ne sluša ajmo da ćete. Tako da sam htjela da čujem ja od vas što mislite o filmu, ako imate neke pitanja, ja vam mogu reći malo nešto o procesu. I ako ste vi naši neki potencijalni budući filmađani, onda možete nešto saznati o tom poslu. Tako da bih ja krenula prvo s tim, jel ima neko neki utisak i pitanje, možete slobodno biti pitanje, ako možete reći da se nešto ne sviđa. Hoćete li? Evo, sam da velika. kako je snimljen na način na koji je snimljen. Jedino zaparalo to što kad je snimano, previše se kamera pomjerala, bilo nam se nije trebalo da se pomjera, malo je bilo teško zaočiti, da se prati da žene se tiče dobro kamera. Koja je scena? Pa ne znam, tačno, kad treba u situaciji, ne znam, kad se snima u sobi ili u stvari je van kamera, koja, na primjer, mi kad smo snimali s prostorom kulture, sustavno moramo da kamera vjeruje određenih minutom. Da, nemojte se smijati, mislim, to je sasvim legitimno, to je pitanje jezika, znači kamera vizija postala režisera je da odluči kako je kamera skoči koju vi gledate odluči. I režisir treba da odluči, nemojte pričati malo, ako ćete pričati, možete što ne tiče nikako. Znači, ja treba da odlučim da li će ta kamera biti nevidna, da li će biti mirna, jer različiti je utisak ili drugačije percipirate taj sadržaj ako kamera je statična i sad sve se dešava recimo u nekom širokom planu, daleko i dakle kamera jako blizu i ako se pokreće. Sad uvijek ima neki razlog zašto je kamera ovakva ili onakva. Sad u ovom filmu konkretno mi smo odlučili, to jeste bila, nije uvijek kamera snimljena, znači rekao ćemo sa stativa slikali, ali u nekim scenama je ona bila manje nekad više zavisnosti od emocije koju trebalo da proizvede. Čudim je to baš da je, ovdje se kamera jako malo gledala, to sam najprijatelj za to. Nije to baš, mislim, žao mi je, nema takav. Nisam kao ne mogu da sjetim jedne scene gdje se baš tendenciju pokreće. Da se pokreće kao kreće na kada se snima kada, to će sigurno prije biti u nekoj snimano vanje, nego unutra. Pa dobro, ali... Po načinu na koji smo nije kamera trebala da se preseva
neka osoba, jel, kada sjednaš. I to je jedan nek, sad drugi je kada je ono statično i kad sad ti to gledaš kao objektivni neki poslovnikač. Evo mogu se ja, to mi isto jako tu smetalo da pratim, jer zaista se treskava kada. Treskava, kao da dobro je djevojčica primijetila kao da se ruku tresu kada. I to je jako teško upratiti smeta očima. Meni je smeta. I odvlačilo mi pažnju od onog što bih trebala da registrirati. Zaista mislim. U kojoj je tu bila neka mala stava, da? Jeste sjeli blizu jako stava? Ne. Ja sam baš sjedila zada i bila je područna stava. Nešto da nije tehnička neka greška, jer ovdje stvari nije. Ovaj film je baš vrlo statičan, što se kamere tiče, ne znam, ono prijetvorni film, tako da morate provjeriti to znamo. Da oni nisu navikli, Tema je životna, za nas pogotovo. Svi mi se osjećamo sa izbjeglicama jer mnogo od nas i živi izbjeglice. Pa što se teme tiče, teška je na pouku sve. Ali u određenim trenucima sam ja imala dovoljno recimo dječaka koji je bazen kao sam topio u bazenu taj dječak. Meni je to bilo malo nedorečeno, nikakvih emocija poslije to, mislim emocija. Kao da sam zaletelo preko toga. Pa imate, znate kako sada, da pričate priču filmsku, kao da pišete priču, imate neke odluke koje donesete svjesno i namjerno, nekada se potkradu neke stvari koje naprosto imate vremena da ne rešite, probate posle svakog. Tu što se ja ne vratim na dječaka koji se utrpi je na namjera. Znači, ja sam referirala na svu tu djecu koja se na dnevnoj osnovi tapaju u moru, ali mi u suštini život ne gledate, pogledaš neku vijest ili ne pogledaš i mislim šta mi u suštini u odnosu na to uradimo ništa. Koliko se mi zadržimo emotivno i misalno sa tim tragedijama zapravo vrlo kratko. Tako da se ja namjerno nisam željela da se vraćam na to što se dječak utopio, mislim desi se strašna stvar, zapravo najstrašnija stvar kada se to desi i to da dijete se utopilo, a zapravo nikad se čovjek ne vrati u to priče. Mislim da je to nešto kako svi mi tretiramo tu tragediju čemu smo preplavljeni smo raznim lošim stvarima i da nemamo jednostavno više kapacitet da se zadržavamo na tome, a imamo osjećaj bespomoćnosti, da u stvari ne možemo ništa vratiti, da nešto bilo bolje, da najbolje da zapravo to znamo. Da li koliko vi korespondirate generacijski, mene zanima emotivno, da li vas to na bilo koji način pogađa, koliko se vi možete identificirati sa ljudima vaših godina koji su u nekoj sličnoj situaciji. Vi ste ipak nova generacija, vi ste preživjeli rat, kao filmskoj ljudi ili izbjeglištvo nebitno, vi da niste preživjeli. Koliko vi možete uopšte tu pričati kao bitvu, kao... To me zanima, ovako generacijski. Da li vas je to umjetno da sad razmišljate o tome da neki mladi ljudi poput vas ne žive kao vi, žive mnogo lošije, da su mnogo više nesretni, tako. Da li vas je to ipak? Da li vas je na taj način pomio? Ja. Ispusti nogu, molim. Jesi slobodno. Šta je? Samo naravno. Ja mislim da ima dosta recimo nekih filmova, dokumentaraca na ovu temu, ali mislim da svaki od tih filmova nas opet na neki način srdaci kako mi sami na to gledamo. Mislim, mene je lično to potaklo da razmišljam o tome da stvarno neko ne živi i najkraći stvari koje recimo ja kažem, koje su meni bitne u životu. Znači, mi u stvari kao ljudi, ono što je jako važno, što umjetnost često trebalo da pomoći ljudi, jeste mogućnost empatije. Da se mi možemo poistovjetiti s nekim drugim ljudima i shvatiti, razumjeti možda neku drugu kulturu, nečiju tuđu sudbinu. Zato umjetnost lijepa i potrebna je. Zato što za razliku od vijesti, za razliku od ovih društvenih mreža, ali se svi pretvarate da ste nešto drugo, za razliku od ovih politika koje hoće neku generalnu istu, da svi mislimo isto, umjetnost približava neke pojedinačne sudbine. I
odvedi vas na neko, nemojte pričati malo, vas užasno to je, a stvarno, ne pomijem da ne budete uopšte to, ako ne vas svaki. Znači, približavamo neku pojedinačnu, specifičnu sudbinu koju inače nikada ne biste mogli vidjeti. Kad bi vi mogli da srednite neko dijete iz Sirije i da znate nešto o njegovom razmišljanju, emociji, film u bilo čemu drugom, neka epoha ili istorijska kako. I to nam pomaže da nekako nekšamo kao ljudi, da razmislimo malo o nekim drugim ljudima, koji su možda u našem komšiluku, ali mi nismo nikada ovakvi ljudi, ili su negdje dalje, ali bitno. Znači, moramo na taj način postajati svjesni ljudi, razumijete. Ne možete živjeti život samo u nekom malom krugu sopstvenih interesovanja i ulice od kuće do škole. Znači, vi ste već odrasli, vi ste djeca. Vi ste već sada uzrasli neki da vi postajete nečije kolege, postajete studenti, a umjetnost vam pomaže da ne budete glupi na način taj nesposobnosti posvećivanja sa drugim. Znači, i zato bih vas ja pozvala, znači, da se izražite umjetničkim filmom i da idete u teatr, jer ne mogu vam Bog vlastiti ponuditi ovakvu stvari. Možda vam jeste ono misleno, hoće sad slušati ljudi, ali sigurno će vas to obavati. Sigurno će vam to omogućiti da vidite neke druge stvari, neke druge istine i postaćete i obrazovanjem i boljim ljudima. Ovaj film, za razliku od većine filmova i granih, ima jednu zanimljivu stvar, a to je da su u pitanju stvarna djeca, jer obično neko glumi nekoga neću sudiju, a ovdje su bilo u pitanju stvarna djeca i to je meni bilo vrlo teško za iznijeti taj proces. Ja sam radila radionice u sirotištima na jugoistoku Turske, znači u gradovima gdje je puno izbjeglica, u gradu gdje smo snimali ima pola milijuna izbjeglica. Samo možete misliti jedan grad koji sve skupa nema milijon stanovnika sa širom regijom, u njega se snimilo 500.000 tuđih ljudi, stranih koji ne znaju jezik, tako da siromašni koji je. Šao i Urfa se zove. Šao i Urfa. Urfa u stvari možda lakše da zapamati. To je neki 20-30 km od granice sa Sirijom i Gaziantep, to je neki jedan isto grad u Istoku. I ja sam tu otišla da u stvari vidim sretnim djecu, znajući da iz iskustva našeg rata, ja sam bila tineđerka možda vaših godina i mlađa kad je rat kod nas, i znam da se niko ne bavi time kako ti živiš svoju mladost, jer mi smo i poživljavali isto što vi danas živite, ako smo bili recimo porodci, ako je bilo izbjeglištvo, neko nebitno. Djeca su imala djetinjstvo, bez obzira što ono bilo nenormalno u okolnosti. Ali sam znala da u stvari se niko ne bavi time da li je djeca zabave, da li se igraju, imaju igračke, niko nema vremena da se time bavi. I onda smo radili te radionice glumačke, koji su zapravo divne, i to bi se i vama sigurno da radite samo, jer je umjetnost lijepa, opuštala, saznate nešto o sebi, oslobodite tijelo, način na koji, ne znam, plešete, sad, ja dođem u nekoliko dana radionica, do toga da možete glumiti jednu pred drugim, plesat, što je inače teško. I onda sam ja iz tih priča o tih djeci koju sam svela, u stvari napravila taj scenar. Tako da je to sve bazirano na njihovim stvarnim životima i na onom što su oni zapravo preživjeli. I tu je ta substancija. S druge strane, taj proces je bio vrlo važan jer postoji terapija psihološke drame, postoji jedna metoda, ja nisam psiholog, psihijatar, to nije moja važna specijalnost, ali postoji način da se određeni traume i nešto mogu riješiti igrom, znači dramom. Sad vi igrate neke uloge i time razriješite neke svoje unutrašnje probleme. Ovaj proces je bio na jedan način za tu djecu i ta vrsta olakšanja. Oni su kroz jedan umjetnički proces, kroz jedan umjetnički izraz, u stvari prevazišli jedan dio svojih trauma. I ono što je bilo bitno, neko je bio tu da ih sasluša, da se njima bavi, da smatra da je važno, da čuje šta su ta djeca preživjeli. Jer možete sad zamisliti da se ne daj Bože vama dogodi da neko vam ubije roditelja, spali vam kuću, istjera vas iz te kuće i vi se nađete u nekom tuđoj zemlji gdje vas u definiciji ljudi ne žele. Tako, vidimo smo ovdje kod nas su došle izbjeglice, imaš otpor, čovjek je u suštini loš, vrlo često. I onda smo htjeli, kako ono šta će mi sad oni uvjeri, kako su prijeli živi na tom, jer odmah imaš neki negativni odnos prema njima, ne znaš jezik zemlje koji su došli i svi te gledaju za nekim podozbiljima. I
I sad možda a sve to što ti živiš je zapravo ovo što ste vidjeli u filmu, ne znam, Isi je zaista otac poginuo od jedne te bombe, pa je pala njega ranila. Jedva je se spasio, nju se život i novo i tako dalje. Sad ti hoda, živiš život, neko je šutao, što kažu nogama u glavu, a moraš u sebe nosiš sve vrijeme taj užas koji si živio. Tu su strašne nepravde, razumijete, koji tako mala bića moraju da nosi se s tim. Tako da zapravo kada otvorite taj jedan segment života tih mladih ljudi, onda počneš drugačije posmatrati tu djecu kada priđu sa nekim maravicama, ili kada dođu sa dva tih izbjeglica, da vi branite svoje šnjake, gledate na jedan, ako ništa, mekši način, jer ne moraš sad ti možda pomoći, mislim u situaciju, ovako se nasmiju, pa pozdrav, možda ćemo i to koristiti. Jer nikad čovjek ne zna da kada se može sam naći. Dobro pitanje. Nešto skromna ide, gledali ste muškarci ne plaću neki od vas? Ja imam psihodram, terapija, svoju dramu odigrač. Neko je gledao, a gledali ste što si nosu nisu ikada. Kako biste vi imali, recimo sad da vam ja dam, ja sam producentica i došla sam da vam ponudim da radite svoje filmove. Da li bi neko sad imao neku ideju ili želite, recimo vidim neki film da sam napravi film na neku temu? Mislim, vi ste moja neka potencijalna publika, voljela da znam što vi voljeli da gledate. Jer očito ovi filmovi koji mi pravili nisu nešto što vas na filmovi privlače u kini. Pa ni na torrentima da ne ukradate svoju piratu. Šta bi vas zanimati? Pa sad kad ste već postavili to pitanje, i ne želim sad previše održavati na razgovor da budem dosadna po pitanju sentimentalnosti, ali kada pitate šta bismo, na primjer, mi htjeli da gledamo sad, iz svog iskustva znam da zasigurno cijela ova generacija i prošle generacije svi znaju za situacije loše koje se dešavaju svugdje po svijetu, kako god loše ili dobre bile i koliko god nebitne bile nekim ljudima, nekima pružaju taj, kako bih rekla, nivo osjećanja koje oni ne mogu da povjeri, ali kad... Ono što bih ja, na primjer, htjela da vidim kod nekog filma sad, ja iskreno mislim da je bio dobar film, ali po pitanju sentimentalnosti, kada se ovaj film snimao, kada se situacija sagleda prema cijeloj sceni, tu se osjete emocije i patnja koju ljudi proživljavaju, ali na primjer kada se sagleda na posebna osjećanja likova koji oni trebaju da portretiraju, mislim dobro, ovo su sad bila djeca glumila ovdje, oni nemaju skoro nikakvog iskustva, ali kada se sagleda posebno na neke likove, mislim, ja iskreno bi očekivala iz nekog filma da se oni malo više potrude da iskažu to osjećanje koje trebaju da glume sad. Ovaj film bi bio izuzetak za djecu, ali na primjer kod odraslih ljudi se to pomalo viđa po pitanju strogosti i, kako bih rekla, grubosti prema djeci. Na primjer, sad, ja sam zaboravila ime onog dječaka, ali kada je onaj odrasli čovjek pretukao tog dječaka, kako god se zvao, tu se već osjetilo, kako bih rekla, samo jedan mali dio tog bola koji dječak osjeća. To se sad ne može nekim scenama baš najbolje prenijeti na pravu situaciju koju je proživio, ako razumijete što razumijem, znači vama nije bilo dovoljno stvar to, jel? Samo emocija malo da je izražajnija. Ako ćemo iskreno, ja to iz nekog filma očekujem. Dobro, to je također jeste, to je mislim dobro pitanje, zapravo pitanje kojim se ja bavim, kao kažem, kao autor stalno. To je ta neka mjera stvari, pitanje prikazivanje emocija i informacija i to jeste veliko pitanje. Pravo ste za ovaj film i zapravo i meni bilo vrlo teško naći kažem, jer kad radite s djecom, vi ste uvijek na ivici manipulacije produktom, jel? Djeca su lijepa, slatka i tako dalje. Sad, naći neku mjeru koju neće previše otići u to, pa ruko na reklami sad je po slatko dijete i sad svi plaću, što je jedna akcija, a s druge strane ne previše povući uču, što se kaže, pa nekako ne previše da to bude sudržano. Tako da to pitanje mjere je u stvari jedno veliko pitanje filma kao takvog, jel? Koliko daleko otići. Ovdje je vjerovatno bio i problem mene, gdje je vjerovatno da jeste to što je puno likova jako, pa je onda malo bilo i tehnički problematično, evo, koliko se koji
svijetu. Pa to jeste zdravstvo, to jeste pitanje koje ja i dan danas se postavljam da li je nekim stvarima trebalo možda više eksponirati neko preživljavanje gdje je tu pravo mjera i tako Da. Ili, na primjer, kada je došla meni do nas scena, kada se taj dječak topio u vodi, djevojčica, ja se izvinjavam, i njoj sam zaboravila ime, drugo je bilo kad sam gledala film, ali djevojčica kada ga je našla, mislim, sad teško je objasniti djetetu kako da portretira to emocionalno stanje kada nađe, kako bih rekla, mrtvo tijelo za koje je možda pomisli da je ona kriva koja je prouzrokovala njegovu smrt. Sad, teško je djetetu objasniti kako portretirati emocije, da pokaže, kako bih rekla, tugu i sentimentalnost za nečiju, ne znam, nepoznatu patnju koju je prošla. Nije to teško, no to je pitanje izbora, jel, da li se iđu krupni plan, jedno je kad vi sad snimite krupnom planu, nju koja galani, a jedno je kada ste udaljeni, znate, to je zapravo isto rediteljski izbor odbor, da li idete na to da stvarno sad vi kao gledalci vidite to u detalju, ili je to nešto gdje ste distancirani. Ja vodim vašu emociju malo u ovom platu. Koliko vas voli zapravo da kada gleda recimo film da je izloženo to emociji jako vidiš, koliko vas voli da ga stvarno kvadroma, što kažu. Ili da neko možda voli da ima neku distanciju, da može da razmišlja o tom filmu, da ga ja ne mogu da ga reditelj ili rediteljka ne uvlači pretjerano. Kako su vam to izlikali o tom razmišljati? Da volite filmove u kojima više razmišljate ili filmovima u kojima više osjećate? Govori o tome da se malo ostavi prostor da se razmišlja. Da malo neke stvari shvatimo, jer svako će drugačije shvatiti. Možda će neko na svoj način, a na svoj reći na nekim totalno drugi način. Da li mislite da postoji razlika između prvog muškog ženskog filma, znači kada žena preživa i kada muškarac, i da li mislite da postoji razlika u percepciji sadržaja filmskog ili muškaraca na žena? Što mislite u čemu je, ako ima razlika? Pa ja mislim da postoji zato zbog razmišljanja, kako, mislim da svaki drugačije razmišlja, pogotovo inače, muško i žensko. I mislim da ima dosta razlika kada u filmovima, na primjer, ženska osoba koja ona režisir, mislim da ćemo više emocije pokušavati pažnje nego muškarac, što ono žensko više. Ja, znači, da li mislite da vi kad gledaš film, kad se vodite situaciju, mislim, nekom ženskom osobom, da li ima razliku u tome kako vi doživljavate određene stvari? Što mislite? Plaćete na filmove, dječaci. Dobro, ne volim nešto da ćemo podrazumijeti, ali da će se lakše razpraviti. Da li ste gledali Twilight u Savatu? Da li ste dečki gledali Twilight? Jesu. Jesu gledali? Koji ima na kino namjer? Vam baš me zanima. Jeste gledali stvar od imate neki da vas više iskrive nekog? Prvi je najbolji. Prvi je najbolji, slažem se. Jel ima neko drugačije mišljenje? Jedno subodnju vratu. Jel se svima sviđa prvi mišljenje? Da. Sad ću vam reći jednu divnu stvar. Prvi dio je jedini dio koji je žena mišljenja. A ova stvar je nepravedno, sklonjene sa tim psihologije. Zato što je najbolja A znate zašto je taj dio inače, a primijetite ga kada ja sam to gledam s profesionalne strane. Prvi dio se najviše bavi karakterom, to je ovo što vi govorite. I najbolje je, ne samo što je to dio kojim treba da nam se objasni šta se događa, nego se ona najpažljivije bavi tim relacijama. I njihovom i tom dramom, i tim svijetom različitim, ali ostali dijelovi su više kao neka atrakcija. Malo je onako silovanje materijala, kada su oni nešto zafrkani i da su neki voda, zapravo vas ne dotiče više nikada ta teologija, vas suštinski ne dotiče kao ta prva. A vjerojatno zato što žena uvijek, mislim, u većini slučaja stvari gleda nekako s emocionalne strane. Uvijek će pustiti u većini slučajeva da je vodi emocija za razliku do muško, na primjer, kako živa, to mi će se bazirati na
neke stvari koje bi više privukle pažnju na neki drugačiji način, osim samog karaktera, emocionalnih. A sad ću vam reći jednu stvar koja će vas možda iznenaditi. Ja puno radim djecom i radim s mladim ljudima. Vas i radim na glumnice i predajem na akademiji i tako dalje. Imam i muško i žensko dijete. Reći ću vam nešto što će vas iznenaditi. Muškarci su puno osjećajniji od žene. A jesu ona prikazuju na način na koji žele. Puno osjetljiviji i puno osjećajniji. Zato pokazuje, ali to ne bi. Tako jeste. A ovo sam vam rekla zato da je lakše bilo u životu. Ja da sam to ranije znala, meni je bilo lakše u životu. Ja sam to odluka već kad kreću u svijetu, ali sam cijelo svoje odrastanje mislila da su ti muškarci i dječaci da su bezosjećani. Nije to tako. Ako znate da je bilo lakše, da znate da su jako znači. Ali tu ima nešto kada je pitanje pričanje priče, sve pravo, zato što stvari ja sam strašujući, razmišljajući o tome da li postoji neka distinkcija između muškog, ženskog pristupa kada je film u pitanju. Nešto do čega sam jedino došla, ali imam neke baš naučne dokaze. Zato je da kod žena ono što se tiče iz intimne perspektive, moraju biti nužno emotivne, ima žena koji nisu nužno racionalne, nisu čak brutalne, ali uvijek priča iz lične, znači iz neke intimne tačke gledišta, razumijete? Gdje se priča ili neka porodična ili znači iz jedne osobe, tako najčešće, možda sam ja uspjela nikakvim, osim Catherine Bigelow koja radi u američke, nešto to, ona je recimo izuzetak. A muškarci imaju potrebu da nekako nevolonarski obuhvate generalno svijet život. To recimo žene rijetko imaju. Tu sam jedino našla distinkciju, znači vjerovatno je u percepciji te vrste razlika, ne znam, znači obično muškarci imaju tako želi da nam objasne naravno fenomena koji ima, da je to nekako kapitalna definicija. To je recimo zanimljivo, pa kad su filmoži pitanje, tu sam našla jedinu razliku. Znači, tačka gledišta je intimna, što ne mora nužno biti emotivna, ali se radi o dokumentarnu i radi se o jednoj drugoj perspektivi. Mislim, sad da znate isto za film na Balkanu, mi nismo imali žena autorica do rata. Imali su dvije rediteljke napravili imali filmove do rata. A onda smo, znači, u ratu smo jasno isto u klasi studirali i nakon rata smo zapravo u regionu prvi je napravili neke stvari koje su rijekli internacionalne i onda smo s nama u radu uključili druge žene autorice, producentice, serialistice, znate, Tatarače, Cimrani, Bakšić, tako dalje. I onda se taj trend proširio regionalno. Sad je naše bilo vrlo jako kad su pitanje žene. Ali šta je to ključno promijenilo, a tiče se muškaraca? Promijenilo je sadržaj samih filmova. Jer, recimo, ženski likovi prije niste mogli baš često naše neke kompleksne, više dimenzionalne ženske likove, dok danas toga jako puno ima. Promijenila se atmosfera na filmskom setu, jer do tada je, znači, vladala neka muška režija, mačo, Balkan, to zove, kad smo pisali akademiju, bile su definicije. Reditelj mora ovdje, ne smije, mora žubre pokazati. Žene su tada tu istu senzibiliteta na samom setu promijenili, a i muškarci ove generacije imaju jedan drugi put. Vi pripadate to novu generaciji. Tako da mislim da je važno isto i dobro da upoznate različitosti, da možete sebi izabrati neki put, da ne morate nužno nastaviti ovu tradiciju, Balkane ili pristupa, ali ima koje prosto u životu. Taj je trend imao pa se na svijetu promijenimo, pa je to i kod nas. Ali bih tu si stvarno se tako da razmislite umjetnosti, da se mi uglavnom imate sve što radite s profesorima specijalizirano, jedina ste škola koja ima tu scensku umjetnost. I to kad vam roditelji sigurno kažu da nema umjetnosti treba, šta ćeš raditi, bit ćeš budala i tako dalje. Mislim, jeste svijet tu malo ove ekscentrika i tako dalje, ali nisu umjetnici najbolje što se može povoditi. To je ipak svijet ljudi koji se bavaju u suštinu, bavaju se drugim ljudima i treba ćete imati vrijeme, bez obzira čime odlučiti da se bavite. To je, mislim, nije pitanje vašeg opredjeljenja profesionalno, nije pitanje nekih drugih stvari. Ima i ekonomista koji nemaju posao, kao što imaju ekonomica, još svijetu. Ali ako imate taj poziv iznutra koji vas vuče prema nekoj vrsti potrebu da se izrazite kreativno, da ispričate neku priču, ja vas opravila ne idete za tim pozivom, ako ga imate unutra. I to će sigurno nešto izgledati kako mislite, ali živjet ćete u zečku. Imam neko da glup sam,
Da. To je lijepo čuti. Reci nam neke naslove da bi shvatali. A znali da ste gledali ovo piše. Pa jesam ja, ali ne znam kako se zove. A jesam 100%. Jel vam se sviđa? Ne, znači što je interesantno, jer mislim ti svi gledali. Ja nisam siguran, mislim da je rumunska produkcija, oni se zove. I znam da je baš rumunska produkcija bila prvi dio. Znači što je zanimljivo je to u stvari, mi, znači mi živimo u Evropi, radimo te evropske filme. I onda kad kažemo rumunski film, znači niko nikad nije gledao, odmah ima to odbojnost. Recimo, rumunski kinematografija je u ekspansiji zadnjih 15 godina i radi, recimo, odlične filmove. Neki su, mislim, depresivni, neki su stvarno zabavni i ticali, da se uopšte nisu. Nemojte na predrasku, hoću reći, vi možete otići iz Moždice, rekla da je to rumunskom filmu, što bi. Nemojte formirati mišljenje na osnovu ničeg. To je rumunski kraj, prvo Rumunija je za nas Amerika, šalpravno. Drugo, mislim da mi radi filmove za svjetski priznati šalpravno. Treće, mislim što ne nekad govoriti dobro nešto što nije samo nam. Probajte, možda vam se svidi. Ne kažem da će vam biti pravo na zvezi, ali možda vam se svidi. Izložite se nekad nekom sadržaju koji nije samo komercija. Jer to može probuditi možda neki afinitet koji ne znate da imate. Možda ne otvori nam se neki drugi svijet, neki novi svijet, nešto drugačije, a da je to zanimljivo da otkrijem. Znači ne bi gledali rumunski, ne bi francuski, samo bi ove na engleski. Ili naš. Pa to je sad već nacionalizam, to su mi priča. Nemojte tako. Nemojte. Dosta mi toga. Samo ja polazim. Evo, rašao. Koja je zapravo tema koja se uključiti na našu a nas ti gledamo na svoju neki strani nećnost. Pa vidno, ako gledamo rumunski serije, to nije isto. Ne, govorio sam filmove, A koji rumunski film? Jeste gledali mnogo druge čegove? Koji? sad ću vam reći kako Aška Sajna Branson, Ti si moj dom, kao sve su romantični veliko. A ovo nije komercijalno. Šta? Vidi majke, kako da uđeš i dolazi i zna. Ja sam gledala praktički na starom kudu stvarno i grozno. Evo, koji? Onda je Sinko sve. Ona mora nešto. Ne, ima ovaj. Ali to nije film zato, samo što ću to reći. Da, ja sam ga gledala među. Pa ti si te mlada, nije to tako. A dobro sam, možda jedima drugi i francuski, ja slažem i dosta. Baba se baš volio seriju. Sjedi. Baba se baš volio. Čekaj. Na lepši. Kako to ovo mi zezati? Znači ja dođem ovdje, mene ljudi zovu i svi dan na svijetu, ja vlastim sam neki dan došla iz Marsela gdje sam se srela s nekim srednjoškolcima i mislim bilo je zanimljivo da sam se bio. Imate jedinstvenu priliku, hajde, možda vam sve prije kupu što ja kažem, ali to je jedinstvena prilika da sretnete nekoga ako se bavi nekim, a s ovim vašim ljudom možete stalno uprati. A ja nekako nije ekonomično raspodjela važnije ne razumijem. Njega ćete za 10 minuta opet godinu, samo ćete njega gledati sve. A mene vidite, sad ima rešenje. Aha. Pa jel, dajte. Što se ne? Pa nećete da vidite, nećete da vidite. Pa da se vidite u pa izgleda, stvarno sam postavljena, pa je i čana. Postavljena sam i čana. A hoćete još da budete režisir? Pa majke ti se kakav to? Ne znam šta. Ne bi on ništa,
Onaj film tipa Kejke. Kejke? Ja. Onaj nesretnik što mu u svakom dijelu Odličuje. Baš nema sreće. Okej, ali čekajte, okej, sad napravila super neke stvari koje ste možete. Ima li neko da recimo napisao neku priču i da bi ne pođe produkciju, da ovu priču dajte da napravimo dosta više rada, dosta više poraviša, dajte nešto muš. Ima li neko da piše? Piši u mene. Pa piše, ti piše. A recimo da će nije kod neki konkurs, recimo neka produkcija da otvori konkurs za neku priču, nešto slično, da li ste se prijavili? Pa treba da taj pomoć Da pišu. Jer znate, mislim, vi možete biti ti koji će inicirati ove stvari koje vi želite. Da možete kažete dosta javca, dajte sad malo, mi hoćemo ovakve priče. Gledate priču i možda stvarno i prođe. Mnogo velike stvari su tako baš nastavljene, s toga što neki mladi ljudi su sjedili, kada ste budi vaših godina, koliko vi imali sada sami a neki su u stvari svijet s vašim godinama, neko je napravio glume. Razumijete, niste vi tako mladi, niste vi tako blentari, ko što odrasli mislimo. Ako vi možete u stvari biti pokretač, mnogih velikih stvari, ne bi u prvom istu svijet, razumijete? Znači, kad vidite da vas nešto nervira, slobodno vi budite ti koji ćete biti sad istupati. A možda mi smo na hodnom što je većina nas nije za neke stvari. Može glasati. Glasni. Možda mi da sve i napisati, imati ideja i sve, samo je fazno što je većina nas njena za te neke stvari, informacije koje su nam čak i blizu, nećemo se uopće do put da dođemo do tih informacija, ako nam neko... Kako se borite? A vidite još nešto, ja imam jedan pitanje. Ja ću reći nešto iz moje, mislim, mi smo vrlo stara, ja sam stara generacija, oni su vas, ali isto tako vi možete kreirati, mi smo bili generacija, čak je bilo jako in, da budeš moj. Nije bilo ikad nešto, u stvari. I bilo je nekako in da si načitan, da pratiš neku posljednju muziku, da čitaš neku filozofiju. A kažem, to je bilo anahrono, sad u odnosu do vrijeme koje vidiš. Ali ti sebi kreiraš ambijentu kako želiš da živiš. Kreiraš od tih vas koji sam mislili. Sad mi slobodno ljudi dobije videožlare, video Instagramu, lajkala, video nečuša, vidite da su prekli da nije lajkala često sliku. I pazite, to je zapravo, može biti jedan dio vašeg vremena, može se upreti svašta. To je zapravo uđe u pogrešnom vremenu. I drugo bavite se stvarima koje vas se zapravo šta vas bude neka tamo manša, kao ovo, ono si ne treba toliko zauzeti. A onda se napravite da vi razgovarate između sebe, prvo početi o svijetu, pogledate zajedno svijetu, čitate neku knjigu svijetu, neku poeziju, ja vas sam napravila ograničavu poeziju. Znači poeziju sigurno niko ne čita, to je toliko ali ja napravila vama, znači izazov da se nađete i svako donesete jednu pjesmu i da čitate zajedno. I vidjet ćete kako iz jedne, ne znam, uzmijete neku pjesenju, koga zanimljivo ljubavnu pjesme, vi uzmete neke tije seliote, neke naše pjesme koje imamo bili i svako pročitate i iz toga krene neki razgovor. I da tu bude neki brainstorming, iz kojega ćete vi doći do nekog zaključka, vi ćete kako vas to pokreniti na tu akciju, što kažete nismo bili. Vama život u energiju uzima bavljeni nepotrebni stvari. I ti rasprineš se sam, tebi se sve za tvoju zemlju i bavić se tim milionima lajkala i onima odlika i onima se rasprineš. Razumiješ? Hajde jedno malo, da što kažem, traču skraću. Ali da tu ljudi sad na to puno energije ovako raste, napravite sebi hvala neke mirisne svijeće, nastavite se kući, ne mi sad na kupe, jer ne smetite pogrešno, ali ugasite prijelike i nulog možete, uzmijete kontrol, pjesam, neko svaki donese, čitate i vidite šta ćete iz toga opasiti. Sigurno sam da će to biti jedno stvari za planče, nešto čega ćete ponijeti, nešto novo učači i možda nešto se novo učiniti.
U naše vrijeme je bilo moderno, mi smo na valu 20. vijeka, znate, revolucija, raznih pokreta umjetničkih, pa smo imali manifeste. Mislim, kako nađemo pa napišemo manifest, imali smo, zvalo se moj pokret otpor. Jer mi smo kao i vi, mislim da svi uznam, da su odrasli kreativni, da sve što oni nas nikad ne razumiju, da je to nešto divno, da ne želimo živjeti kao što oni žive. I u stvari ne živimo u velikoj mjeri. Ali smo imali tu nešto moj pokret otpora, pa smo imali manifest, pa smo pisali zakon tog pokreta, tu u nekoj vašim studiju. Mislim, pazite, to je možda idealistički, ali ako nemate ideale sad, ništa ne možete. A sami ideali svoje kreira. Znači, to neće ni škola ponuditi, ni vaši roditelji, to morate sami. Možete to crpiti iz originalista, umjetnika, razne stvari, tako, oni vam mogu planiti da oni su živjeli te stvari, to je malo dobro staromodno, što da ne. I onda iz toga ćete možda da okupiti nekoga okupiti neku svoju stvarnost, ne razumijenu. Samo da se ne sviđa. Sve onda postajete, kako bi rekao, predmet manipulacije drugi. Koji su obrazovali neke njihove pokrete, koji su obično bilo dio samo u internetu da svi nacionalistički, koji su mafijaški, znači nisu dobro. I onda vi postanete žrtve tih koji su dobro obrazovali nekim svojim tako žrtvima, gdje su gledali akcijone filmove, ušli za drugu kao tipu članstva. Ali znači napravite neki protu te ovi stvarnosti koja se recimo ne sjeća. Ko bi napravio akcijone filmove? Da. Ko ti glumi? Treba ti heroje. Pa naš film. Ti da li mogu da Ko? Mene i moj brata. Aha, to je Mlađa Raja, akcijni film. Super, šta je akcija? Skate park. Ti načiniš. Pucaju se koške. Evo profesore, onda. Super. Elefant. Kad se stvarno učili u jednu školu, ne znam, došao i pobio i mogu djecu. Evo ja bih uzela vas, recimo, dakle, i uzela vas, evo druga. Ali možete kao vježbu, znači, mislim, s profesorom Srđanom isto tako da napravite neki tako čot i da napravite nešto što bi volili da naći. Svima je konačno, znamo da je stvar knjizima. Ja, nema više. Oni bi se vole ovu moderna umjetnost. A šta volite od književnosti? Imate što čitate? Koja vam je najbolja lekcija? Šta govori? Božansko napravio. Nemojte se listi glasiti. Jeste li ona uspjela reći? Nije, ona se sad smijenila. Sad ste htjeli. Možemo basnije samo reći. A sad čitate 100 godina samoćenja. Aha. Ima jedno 2 sedmice. Taj dio, na primjer, tu ćemo sigurno. Treba. Ona je debela, znači ona je svoje zemlje i onda misliš, hoće sad ovo čitati 350 strana, ali da počnete vidjeti, to je nešto najbolje što ću šta je za tako? A šta sad čitaš? Madame Bovary. A recite mi još samo za kraj, muzika, kad bi još bilo nije znam.
Evo, jedna ima divnu. Nemojte svi uba. Ali slušate na Keklo? Ajde, recite mi pošto ja to analiziram, isto sa svojim studentima, ja sam iz Pogona koji imaju 15-20 milijuna. Recite mi neki tekst od tih pjesama od Čogovnice Ljubljana koji vas najviše dođe. Evo već je sjećašnije. Hvala što svi slušate ovo većinu. Koji je to tekst koji vas najviše dođe? Slobodno recite, ja vam Šta slušate random, šta vam naleti na YouTube, šta iskoči, je to? Ne vam se rekao, pitanje šta slušate, jel? Šta god dođe, ne dođe. Rari. Da, nekada riječ o jedan tekst, neki pjesama ja i znam bar kao. Recite, ajde. Šta ti liči na dvojku? Kako ide tekst? Garava djevojka, dok je meni dvojke, vozač u djevu. Kod si meni? Satelit. Ovo je neću. Tiše! Šutite, pa ne čuje. Jelena Rović. Ima neki tekst? Šta je smiješno? Tišina! Kako? Ti voliš te šteri. Bila primjer. Keti, veri, suđeš, da. Ili veš, šta, nisam čuo. Ovako da pročitam ovo školu igračicu za kraj. Mislim, pazite, kada se nečim bavite, stvarno bavite ozbiljno i detaljno. Nije bilo na rogu među možda. Bio, ono je pop. Ono je organizirana sakriča. Ona je Ostaje za pročita neka sama. Ja cijenim. Evo, Sinana Sakća, nešto sigurno kaže dramatičnije od Jelene Roške. Ne traži sine. Kako? Ne traži sine. Ne traži. Ne traži sine. I čekaj, molim vas, Sinana Sakća, znači svi slušaju puno Sinana. I ne mogu. Traži je sine, ima narod. Evo, kaže mi Sinana Sakća. No, piše, ne piše, ovo je ovako neko drugo. Piše. Evo, čekajte, malo. Hoćete pustiti? Dobro,
Cijevat ćemo mi. Ajmo pročitati. Jedno sad gledamo kao poeziju. A, da. Vi dok slušate, znači stalno izlažete se određenim tekstom. Razmišljate, ali znači da vas nešto pogađa iz toga šta ovo kaže. Više ne znaš kako to kaže. Nije to sad nešto ruke vijeka s Turskom, Ukrajini, Srbije, ovdje ovo, mislim, to fizički nije to kao kaže da se opet rodin živao blisko, spreman i na sreću, ali i na tužu, ne bi promijenio ništa, jer ti ne bi bila ista, a ja neću ljubavno. Ovo je glasan. Šta fali, sina? Kaže da se opet rodin unaprijed znao, s kim se druži, koga svojoj kući vodi, ne bi promijenio ništa, jer ti ne bi bila ista, ja ti tako hoću opet da se rodi. Ovo je rijetka pjesma o reinkarnaciji. Ko bi rekao da bi sjajno. Kaže, drugi korak svoj poklonio bih tebi, da te nema svijeta ugledao nebi. Prve riječi, prve pesme, ja bih tebi odgledao, da se ovdje rodim život bih dao. Pazite, ovo je si ozbiljna poezija. Kaže, To je kako samost. bilo bi mi jasno kojim putem treba srce da mi krene, ne bih lutao po svijetu, raditio bih na svoju štetu, jer bih znao da si rođena za mene. A kakav pot, ste vidjeli? Jesi predao? Ima jedan film koji se zove Spotless Sunshine, ne, Endless Sunshine of Spotless, kako je? Nije teško je da izgovoriti, nemoj. Eternal Sunshine of Spotless Mind. Znači, film od Michelle Bronca koji zapravo obuče. Jer film je o tome da oni ljudima kao memoriju pišu, našli neki sistem da ljudima izpišu memoriju. Počne film sa ljubavnom pričom, i koja se sretni ljubavni ljudi pogleda i ništa da sluči. Onda se kao izpiše im se memorija i čudom nekim se ponovno oni nalaze, razumijete? To je ovo o čemu svi nam pjeva, da se opet rodi. To je nešto u tvoru, među ljudima, neko prepoznavana i koji je izbrisano, ništa. I onda on me kaže, a vidite kakav je pot, znači, drama je u tome što se izgubio. On se ne može ponovno roditi, ali znao je, kažu zadnje, bilo bi mi jasno kojim putem treba srce da mi krenu, ne bi ušao po svijetu, radio se ušte. Znači, on se upodao da me zavolio, izgubio je, zato se otišao u svijet. I sad mu kaže, ja bi se ponovno rodio, sve bi bilo isto, ali znao da ne bi sve znao. Ja sam stvarno ispočeo da si znao. Eto, znači, hvala vam na današnjem druženju.